Kuyashka masiyukuna kay pachapi charishpa panchi Quichua pueblo imantakta ñawpama pusha masiguta segundaraki imashinalla kapangi masigo. Hasta wambachaka sumak napayta chayachipani tukuylla wawkikuna panikunaman ñuka shutimi kan segundo araki kay imanta kitita ñawpama apak. Imantamanta kutakachi kitiman hatun sumak pacha llambu ñanguta paktachichun ña rimaykunawan sakishpakapan kay Imbabura markata ñawpama apa prefecto chay hawawka imakuta yuyapanki. Kutin rimaypika kushijushka kapanchi porque kay muskuyka kimsa chunga watatami ña shamupan ñukanchik taytakuna siempre muskushka juyalla ñanda charingapa pero sin embargo shinji kashka solamente rimaypi parlaypi ñami nishpa kunanpika ña rikunajunchik ña primer rumita ña kay imantaq yepi ña churashpa sakiripan chaypi ñukanchika ashakuta kushijushka kapanchik imashpa kushijushka kapanchik ñukanchik llaktakuna shikan imanta pueblo Quichua imanta llaktakuna ashtawanpachaka ña kutakachiwan ña kimirishpa kagripanchik ashtawanpachaka ñukanchika ashtawan más como kaypi ñukanchikpaka ladolla kan Tundaji llakta más Tundajima puridur kapanchik más que todo la actividad comercial económica chaytaka ashtawan Tundajima ruranchik imashpa porque kaymanta 10 minutos kapan pero kuna ña rikushpi ña ñangu ña ashtawan ña juyasha tukuypika ñukanchikpi ña ashtawan ña kimiringapa munapanchik ñukanchik kutakachiwan porque ñukanchikpish kutakachi kapanchik chaymi ñukanchikpa ashtawan ñukanchik llaktakuna como kikinmashi rikuparkanki ñukanchik autoridad comunitariakuna shikan llaktamanta kaypi presente karka paykunapapish ashtawan sumakmi kan sumak ashtawanpachaka juyalla paykunapish kushijushka kay kallari ñukanchik ñanda llambuchitaka kallaritaka juyaylla paykunapish chaskishpa rikurishpa kapan. Kay imanta runa llaktakunapika Quichuata rimaukuna hachu kawsapankichik kikin allpamamapi sumak llamurukunata tarpushpa. Ari ñukanchik ashtawanpachaka kay ñukanchik imantaj llaktapika casi la mayoría de las comunidades ñukanchika kay agropecuariopi chayta ñawpama apashpa kawsapanchik ashtawanpachaka ñukanchik kay granukunata fukuchishpa shinallata mishki granukunata fukuchishpa shinallata wiwakukunawan shinallata shikanchik productokunata ñukanchik ña kuti kaymantaka kay imantamantaka ashtawanpachaka por mayor llukchipan chaymantaka ashtawan villa llaktama llukchita kapanchik shinallata wiwakukunapas shinallata diferentes productokunata shinallata ña kutin shikan ña kuti llaktakukunamantaka ña kuti ashakuka ña kuti kutakachima apapan más que todo kaypika área productivo kapanchik shinallata juyalla productokuna kaypi wacharin shinallata tukuylla casi la mayoría de llaktas kay fukuchikunawan kawsapan shinallata ña kuti Quichua shimipi rimashpaka ñukanchikpak hatun importante kan ñukanchikpish hasta como pueblo Quichua imantaka y kuna pachapika kallarinajupanchik revitalización de nuestra identidad cultural shinallata ñukanchik churajurunakunata ñukanchik shimi rimanakunata chaymi ñukanchik ashtawanpachaka kaypika ashtawan preocupado ashtawan wangurishpa ñukanchik llaktakunawan wangurishpa shinallata shikan institucionkunawan paykunapish ñukanchikta yanapachun nishpami kaytaka ñukanchik culturakunata ñukanchik shimikunata ñukanchik kawsaykunataka ñawpama apankapa nishpami purinajupanchik. Kay ñangukumanta rimashpaka anchulla ñangu sumakchu tukunaman rikchakupan masiku. Más que todo ñukanchik como llakta shu casi ña kunan ña kimsa chusku wata tukukripan participarkanchik replanteopi mushukta ña kuti mañashpa ashtawanpachaka ancho yachishpa kachun shinallata lado pues ña kuti medianiakunata japishpa aliguta estudiokunata rurachun nishpa ñukanchik como llakta como autoridades comunitarios pues ñukanchik participaparkanchik kay replanteo nishkapi ñuka rikuypi kayka ashtawanpachaka ñanguka ashtawan ancho kidaripan ashtawanpachaka na ñukanchilla como pueblo imantak beneficiadota rikunchik ashtawanpachaka como
Kotakachi población shinallata ñukanchik como imantak Tuntakimandapish shinallata Urkukimandapish shu conexión tianata rikupanchik ashtawanpachika chaymi ñukanchipa kawsaykunata ñukanchik economía familiashtaka ñawpama apangayashpami ñukanchika kushilla kaypi kapanchik. Kay ñukanchik runakunapa kawsayta, runakunapa tananakuyta, runakunapa churakuy, runakunapa mikuy, runakunapa kichwa simi rimay, kay ukkuna machinga chunga kunan shamuy kuytsa wambrakunamanga ima simikutata karapangima ashtawan nishpaka kunan ñukanchik runakunapa kawsayka mikuypi, churakuypi, rimaypi chingarishpashina rikurikupan chay hatun llakita rikunakupanchik masiku. Are ñukanchikpapish hatun llaki kapan, ñukanchik shimi, ñukanchik churakuykuna asha chingarishpa shamupan, pero sin embargo ñukanchik como pueblo imanta como organización pues ñukanchik chaytaka preocupado kapashkanchik shina chaypi rikuypi ñukanchik ashtawanpachaka concientización ma yaykupashkanchik taytakukunawan mamakukunawan parlashpa una hora más que todo como pueblo kichwa imantapish con su curso permanente de nuestra lengua nativata kaypi charinchik kay imantak llaktapi shinallata achika acogida tiapashka ñukanchik shimita shinchi yachinkapak shinallata yachakungapa muna mashikuna kay imantama shamupaychik kay centro kay ñukanchik kay wambra wasi ukupi chaypi shu aulaguta charipanchik ñukanchik chay pueblo kichwa ukupi maypi imasha ñukanchik tandanajunchik ñukanchik parlanchik chaypi shu espacioguta charipanchik así que convidashka sakiripankichik ñukanchik shimikukunata ashtawan shinchi yachishpa kawsaykunata shinchi yachishpa parlashpa ñukanchik taytakunawan chaykunata ñakutin ñukanchik wambrakunawan parlashpa ñakutin shinchi yachina ñukanchik muskuykunata ñukanchik yuyaymantapacha llukchishpami kawsana kapanchik. Shunkumanta yupay chapani masiku kuti shukta punchawkunapipash kasipata rimaripangapi. Shinapacha masiku segundo araki pueblo kichwa imantakta ñawpama pusha masikuwan rimaripashkanchik. Shunkumanta yupay chapanchik ñukanchikkunawan paktakulla kapashkamanta kaymi kaparka runa llaktakunapa kawsay rikuchi antago kay washapipi rimayanapak achilkarashka Rafael Pérez Anranco ña anchuripani alikuman yalapankichik tukuylla masiyukunallata. Esto fue Runa llaktakunapa kawsay TV, la vida de las comunidades. Su servidor Tras de TV. Me despido deseándoles que pasen muy bien. Achilkarashka, Rafael Pérez Anranco.